komiti ya palamende ya vuhlanganisi ni technology ya digital a yi tiva leswaku yi tirhisa ndlela yihi ku ya mahlweni ni mavito lawa ku nga twananiwa wona leswaku va thoriwa eka bodo ya SABC. Vusiku bya tolo komiti yi teke xiboho xo va yi yimanyana ku endlela leswaku komiti ntsongo ya vuhlanganisi yi ta lava vonelo ra nawu ro kala ri nga ri ra mfumo eka ku thola bodo. Mhaka laha i ku xiboho xa palamende xi fanele ku katsa 12 kumbe 15 mavito lama nga bumabumeriwa eka ku thola ka bodo ya SABC kumbe rin'wana ra mavito lawa swi tikombaka ri na ntlimbo i ku thoriwa ka khale ka nhloko ya mahungu ya SABC Phathiswa Magopeni loyi a nga eka nxaxamelo mavito ya 12. Leswi swi ta endzhaku loko khale ka holobye wa vuhlanganisi Khumbudzo Nchaveni a vulavule mayelana ni milawu ni maendlelo lama tirhisiwaka ku fambisa tikhampani leswi bodo yi nga na nkucetelo swinene eka swona. President Cyril Ramaphosa u kombele ku basiseriwa hi palamende loko ku ri ku u fanele ku thola lava 12 lava mavito ya vona ma nga bumabumeriwa kumbe u fanele ku lava van'wana vanharhu vo va engetela ku endlela leswaku va ta va siva loko vo tshika va tshike ntirho kumbe vo hundza emisaveni. Komiti a yi koti ku ya emahlweni. Mavandla man'wana yo fana ni ANC ya tshemba leswaku swibumabumelo epalamende swi fanele ku cinciwa hi komiti hi ku landza endlelo leri faneleke. Loko man'wana yo fana ni DA, EFF na IFP matshemba leswaku ku na mitlangu ya tipolitiki leyi tlangiwaka hi mpfilumpfilu lowu nga kona loko swi ta eka ku thoriwa ka bodo ya SABC. Khampani leyi ya vuhaxi ya mfumo a yi na bodo hi mpfhuka ka loko nkarhi wa bodo leyi nga hundza wu fike makume Nhlangula lembe leri nga hundza. Komiti yi ta hlangana hi Ravuntlhanu nakambe ku languta mhaka leyi endzhaku ko kuma vonelo ra nawu.